යුද්ධයට කෙටි කාලික විරාමයක් ලැබෙනවා. இந்த யுத்தத்துக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு ஒரு விடுமுறை கிடைக்கும். මේ වන විට පාස්ටර් විනෝද් විජේනාථන් විසින් පැවසූ ප්‍රොපේත වාක්‍ය ඉටු වී තිබේ. කෙටි කාලයක සටන් විරාමයක් ලැබී පසුව නැවත යුද්ධය ආරම්භ වී එයින් දරුණු ලෙස ප්‍රංශය, දුබායි, කුවේට් යන රටවල්වලට ප්‍රහාර එල්ලවීමට නියමිතව ඇත. අද අපි හැමෝටම දෙන ප්‍රශ්නේ எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை මේ යුද්ධය මොනවා වෙයිද කියන එකයි. இந்த யுத்தத்துக்கு என்ன நடக்குமோ என்ற பிரச்சனை கேள்விதான். මට හොඳට දේව දරුවනි හොඳට හමුකම් දෙන්න. தேவ பிள்ளைகள் எனக்கு நல்ல செவி கொடுங்க. යුද්ධයට කෙටි විරාමයක් ලැබෙනවා. இந்த யுத்தத்துக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு ஒரு விடுமுறை கிடைக்கும். ஒரு இடைவேளையா? ஒரு இடைவேளை கிடைக்கும். කෙටි කාලික විරාමයක්. ஒரு கொஞ்ச கால ஒரு இடைவேளை கிடைக்கும். Iran's foreign minister says the ball is in Washington's court over whether or not the ceasefire deal holds. In a post on X, Abbas Araghchi says the Iran-US ceasefire terms are clear and explicit. මේක සෙල්ලමක් නෙවෙයි. இது ஒரு விளையாட்டு அல்ல. හේතුව காரணம் නැවත ඕක පටන් ගන්නවා. மீண்டுமாய் அதை ஆரம்பிக்கப்படும். නැවත ඕක පටන් ගන්නවා. மீண்டுமாய் அதை ඔය ஆரம்பிக்கப்படும். නැවත පටන් ගද්දි மீண்டும் அது ஆரம்பிக்கப்படும் போது ඔය මං කලින් කිව්වා ෆ්‍රාන්සයට වදිනවා ගොඩක්. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பிரான்ஸ் ரொம்ப பாதிக்கப்படும். அதுல දුබයි ගොඩක් පාර වදින්න යනවා. துபாய் ரொம்ப அடிபடும். කුවයිට් භාගයට භාගයක් නැති වෙන්න යනවා. குவைட் பாதிக்கு பாதி இல்லாமல் ஆக போகிறது. ඉතින් මේ කාලය තුල அதனால் இந்த காலகட்டத்துக்குள்ள කෙටි විරාමයක් ලැබෙන කාලය තුල இந்த சிறிய இடைவெளி கிடைக்கிறதான இந்த காலத்துக்குள்ள ඔබ ප්‍රඥාවෙන් ජීවත් වෙන්න. நீங்க ஞானமாய் வாழுங்க. Jesus Delivers Ministries. Feel the presence of God.